Sinibingelela Cathedral of All Saints embabane lokanye nami kule nkonzo namuhla ungathatha uprojekthi lokuyena asithebula nomfundisi Hameni Dean wa Cathedral. Kulungulu somanda baba wethu nasezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi leyo ekufanele sikwende ngenxa yendothana yakho KuKhristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhone ngekuhamba ngokusha kute igama lakho lidunyiswe. Ngaye
Siphinde sibambisene bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Simbonge uNkulunkulu ukuthi asiphele ithuba ukuthi besingaphinde sisinde kanye ngelivu lakhe lelithathelwa etifundweni talamhla encwadzini yetingoma sahluko 2 kusukela verse 8 kuya 13 ehubeni 45 1 to 2 na 6 kuya ku 9 encwadzini yaJakobe sahluko 1 kusukela evesini laka 17 kuya 27 nasevangelini njengoba sibile ngekulandisa kwamakolonyele sahluko sesikhombisa verse 1 kuya 8 14 na 15 na 21 kuya 23. Sihloko sentshumayelo yethu namhla sithi Kutalwa Kabusha KuKhristu. Egameni laNkulunkulu isele ndotsana namalo inywele. Amen. Libandla lingahlala. Kulabavike lambalwa ledlule bekathe sikhuluma ngaJesu Kristu asingwa sekuphila futhi asingwa lengeke bantu baphile ngaphandle kwakhe noma ngaphandle kwaso. Sibile ukuthi lesingwa lesi losidlile uyaphila futhi aphile phakathi. Kule viki ke sibuka indaba yokuthi sesibuyile lesingwa ke noma ke sesidliwe lesingwa kumele ukuthi phela abantu bese sebaqala ke ukubonakalisa kuhluma kwetinto letinhle. Sikukhuluma ke lokho singena kunasi isigaba lapha abantu khona libuka ukuthi singayinakekela kanjani imvelo nalokubonakalako nalokhu neligalelo. Sibita ukuthi lesi sikhathi semvelo, season of creation. Siyakhumbula ukuthi nasifika lesikhathi lesi sisuka esikhathini lesikhuni lapho besiqedwa ngemakata khona, lapho nempilo beyingabonakali khona, izihlahla ziwohlokele ngemachembe, konke nje bekubonakala ukuthi impilo ayikho. Kepha-ke sisho njalo ukuthi nemKristu naye usuke aqhamuka lapho emgwaduleni lapho impilo yakhe khona beyingakamanzi, impilo yakhe khona beyinginte luhlone, impilo yakhe futhi beyitheleleka. Singena-ke esikhathini lapho kufuneka ukuthi njengoba sesisidlile lesingwa lesiNjesu bese sesiyaqala-ke sesiyabonakalisa ukuthi phela sesisuthi sesiyaqala siyahamba, sihamba ngemandla, sisebenza imisebenzi yaNkulunkulu ngalokhu kubonakalako kuwo wonke umuntu. Futhi-ke lesigaba lesi lesikhuluma ngaso noma-ke lengqikithi lesikhuluma ngayo yokuhluma nekutalwa kabusha, ingqikithi bekumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ibonakale isebenza etimpilweni zabantu, ngoba phela mase singene esikhathini sehlobo sikhaza ukuthi kuba nemvula leyenele, kube nekufumana lokwenele, kube nekukhula lokubonakalako futhi kubonakale izithelo letinyenti, sigcine sithola nesivuno lesinyenti. Lana-ke bathandekako kuyasho ukuthi umuntu nangakutalwe kabusha kuKhristu kumele phela naye akhule, kubonakale izinto empilweni yakhe tiguquka, izinto lebekade timeyisa tibonakale setingameyisi, asangaphila ngetulo kwato. Futhi-ke uNkulunkulu ufisile ukuthi empilweni yethu njengalokhu kubonakalisa kungena kwentwasahlobo nelihlobo nasetimpilweni tethu phela kanjani bonakala lokuthi ukhona lokuhle losekwentekile, lithemba livuke nempilo yethu ibe yihle. Nasibuka-ke likubo kanye nale ngoma lesiyifundile, sibona lana kukhulunywa ngesikhathi lesimnanzi
So ke kumele ukuthi sibe bantu labanakekelanako, bantu labathandanako, bantu labatatsi nababona lomunye bamemukele ngentokodo, ativele naye ukuthi nembala sosekhaya likhaya lelisha, likhaya laKhristu, lapho naye alilunga lemtimba khona. Nasibuka-ke encwadzini lebhalwe libandla nguJakobe, siyathola lana ukuthi naJakobe ukhuluma ngalendzaba leyo ukuthi phela nangabe ungumKhristu bonakala, akungathi nje ungadlalelivi, ungathi ungadlalesinkwa lesinguJesu bese akusabonakali ukuthi wena njani, soyahlala phasi nje nako dehle. Kepha kufuneka ukuthi nasewudlile lamandla lowatholako abonakale phela asasebenza ebandleni nakulabo uNkulunkulu lababekile embi kwakho. Lengikuthanda ukuthi nasekakhuluma Jakobe akubeke nje vele kube nokulukhulu, athi ukholwa lokudetendo ufike. Ngabe ukholwa kwethu asikholwa ngoba we just want to belong, but sikholwa ngoba sifuna ukuthi siqhube umsebenzi kaNkulunkulu kusikhathi noma kungesiso sikhathi, ukuze ukuthi ekugcineni wonke umuntu abonakale aphila futhi aphila impilo lephelele. Futhi-ke ngikuthandako lapha ngasevesini lekugcina uyayibala le ndzaba le ukuthi kuyini khona, ukuthi kukholwa ngoba nenhliziyo yaJesu, inhliziyo lephumako lephumela kubantu bese sohlangabezana nezidingo zabo. Akusiyo nje kukholwa mhlambe ugcina la njengalokumumelana bese sengicedzile ngivala incwadi zami ngiyohlala ekhaya. Akusiyo lokho kukholwa, kepha kukholwa ukuthi nasokuphumelela ngaphandle ubone bazalwane labadzingile, ubuke ukuthi izidingo zabo tingahlangabezana kanjani noma-ke tingahlangabezeka kanjani. Sobandataba-ke kokuthi leto tidzingo talabo bantu tibonakale tinakekeleka noma-ke babonakale basitakala leto tidzingo tabo. Futhi-ke uyaqhubeka lana yena lo mbhali Jakobe akhuluma ukuthi umuntu loKhristu ngumuntu futhi lobonakala angumuntu loguqukile, angumuntu lo njalo semchazile lonesihawu lesimangalisako nelohamba limayela lesibili noma acele ukuthi ahambe linye nalopha lijazi noma kucelwe iyembe. Ngabe kumele-ke bazalwane kusetshenziswe leti sibonakalise livangeli-ke lanamuhla nalokhuluma indzaba lenjalo ukuthi umuntu nangabe asakuKhristu lelinye ikhatsi lakhe liyakheka bese seliba ngumthombo wetintfo letimnandzi. Nasitawukhumbula lapha encwadzini yemvangeli Johane lomngcwele lisibili lenkosi nawufundza sahluko 8 livesi laka 37 ngiyacabanga lithi njengekusho kwembhalo, verse 38 uthi njengekusho kwembhalo uyawugobhoda emanti eqhila ngekhatsi kithi njengoba uNkulunkulu asakhona. Kungako-ke lana Jesu asukela abaFarisi abatshela ukuthi aseniyekele lokuthi nanicabanga ukuthi niyahlonza noma-ke nigcina tindlela tekukhonda bese nicabanga ukuthi konke sekwenele. Kepha into lemele ukuthi ilunge kunokuthi niconze kahle lokho lokuyinzanda kaNkulunkulu. Nitakuconza-ke ngokuthi nimemukele lo Nkulunkulu.
asesifunzeni ukutinakekela ke lokhu sitondisise lokuthi thina sekwendekeni kithi thina bathandekako sikhumbule ukuthi sesicelwe kabusha kuKhristu, sikhumbule ukuthi impilo yethu ayisakhokhelwa ngumuntu, seyikhokhelwa nguKhristu ngeveli lakhe. Kwangathi ke uNkulunkulu angasibusisa bazalwane, sisazindla ngalelivi, siqhubeke sihambe ngemandla, simlalela uNkulunkulu moya oyingcwele, bese sesiyanqoba nenqoba egameni laNkulunkulu Yise neNdodana naMoya oyingcwele. Amen. Nkulunkulu uSomandla, siyacela ukuthi kube seduze nathi ngelivi nangomoya wakho. Sihole usikhonzise ukuze singalahleki endleleni yemithetho yakho. Singakhohlwa letibusiso letimangalisayo lewusiphetho. Sicondzise njalo ngelivi lakho neliqiniso. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Ngamoya wakho logcwele sivikele kulolu suku ekuhlaselweni uSathane. Sihlomise kamoya letiphelele ukuze sibhathiswe liqiniso, ulunga, uthula, ukholwa nensinziso. Siphese njalo inkemba yakho yakamoya lebulivi lakho. Sigcine njalo ngokuphepha kuyo imomoya nemaphutho alomubi. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini sigcine kuko konke lokusigculisayo enhliziyweni nasemoyeni. Sigcine singangeni emicabangweni emibi, kungcola, kweba, ukubulala, ungethembele, uhawukela, utingcunula, umona, emanga, utigcaba nebulili. Dala isinhlityo lensha ukuze sibe ngcwele njengoba nawe ungcwele. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu welwati nekuhlakanipha konke, siphe ukuthi sikwati wena, silwati uthando lwakho. Usisa abafundisi nebaholi emabandleni, batali nabokhokho, nabo bonke labafundisayo khona, ukuze livangeli liqhubeke lilandze emhlabeni wonke. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi, ungemandla kulababuthakathaka, nesikhoselo kulabakhe emandla. Yiba nebantu bakho labasokola ngekungabata nebulili. Baphe isiciniseko nabangakholwa nokukhululwa kulabo balingwa kulelivi. Hani emandla akho, umusa wakho neluthando lwakho kulabo labaluthikayo. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi iyaphila. Letha ukuphila nekwelashwa kubantu bakho. Sithandazela bonke labagcina umusa wakho namuhla. Sichubeka nekuthandaza kuphela kwamahasa nekwelapheka kwebantu bakho labakhuliswa kuwe. Baqinise Nkosi ngelivi lakho lemusa, ukuze babheke kuwe uthola induduzo emkhathini wokuhlupheka nebuhlungu. Sithi ngemivimbo yaKhristu abelungele ukuphiliswa ngemandla akho. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, hlambulula inhliziyo zethu ngelivi lakho nelihlabekayo. Susa konke ukungcola nokubiza, usiphe emandla okuphila nempilo ebonkulunkulu embi kwakho. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Babe losezulwini, siyabonga kusithumelela iNdodana yakho Jesu Kristu emhlabeni ukuze unikela ngengadi yakhe esiphambanweni ukuze kuthethelelwe izono zethu. Sibusise namuhla sibongela wona lowo mtimba ngengadi kuleli sakramenti lelingcwele. Lapho sikhumbula simemetela ngenjabulo lensiziso lasithengela yona ngekufa nekuvuka kwakhe. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu
ukukhanya kwabo kukhanya njalo enhliziyweni nasemqondweni babone bevela. Bahole ukuthi babe nezinhliziyo nezingcondo ezifana naJesu, nokuthi basebenze nokuthi ikhanda kusitala abanye kunokuthi bakisite bona. Siside ukuthi sabelane nalokufana nabo imicebo yalomhlaba ethile emhlabeni ukuze ibe lusile. Nokuthi basebenze nokuthi ikhanda kusitala abanye ngendawo yonke. Nkosi Musa wakho. Yiba kuthandaza kwethu. Kanti lapho Nkosi siletha bonke laba esibathandazelayo. Sithemba umseni wakho ngalo ligama laJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sithandazelane kanye. Babeni kaDonata, sisinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu, ube singumhlatshelo kilabo, sithumele wena amahamba kwawo kulungele, sahambe sibalele ukubonga Nkosi wakho. Ukuthula kwaNkulunkulu wenza ucondza konke akuthethula inhliziyo yenu nemicabango yenu, imali nemithando kaNkulunkulu neNdodana yakhe Jesu Kristu, iNkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise neNdodana noMoya oNgcwele asibekele njalo ade abuye Jesu. Amen. Asamele kuthula nangelithando sosebenzela inkosi egameni likaKhristu.